Bakunzi ba Kamukama TV Rwanda, nongeye kubasuhuza, nongeye kubiyegereza. Uyu munsi wa none ni umunsi w'ibyishimo ku bafana ba ekipe ya Rayon Sport Gikundiro, kubera ko ku munsi wa 19 wa shampiyona y'icyiciro cya mbere hano mu Rwanda yashoboye gutsinda mukeba wayo w'ibihe byose APR FC igitego kimwe ku busa, igitego cyatsinzwe na Ngendahimana Eric. Umukino wabereye kuri stade mpuzamahanga ya Huye mu karere ka Huye mu ntara y'Amajyepfo. Bityo uyu munsi wa none ibyishimo bikaba byatashye mu bakunzi ba ekipe ya Rayon Sport. Si ibyo byanzanye ariko cyane cyane kuvuga, ahubwo naje kubabwira bamwe mu banyamakuru bakomeye bazwi hano mu Rwanda ko ari abafana ba APR FC, ndetse bigaragara ko icyumweru gitaha mu isesengura ryabo bagomba kwitonda ntibazagaragaze amarangamutima yabo, yewe ndetse bagomba kwihanganirwa n'abazabakurikira kubera gusesengura rimwe na rimwe hakazagaragaramo amarangamutima. Tugiye kubabwira rero bamwe mu banyamakuru bakomeye hano mu Rwanda bafana ekipe ya APR FC, ndetse bamwe batabura kugaragaza uburyo bababaye uyu munsi wa none ko Rayon Sport yashoboye gutsinda APR FC. Twabibutsa ko ubundi mu mwuga w'itangazamakuru bitemewe kugaragaza uruhande ubogamiyemo, kugira ngo abumva inkuru zawe batazabifata mu ruhande rw'amarangamutima yawe. Gusa nanone ntabwo twakwibagirwa ko abanyamakuru nabo ari abantu, ndetse ko mbere yuko abanyamakuru baba barabaye abana bagakura bafana bajya kureba amakipe, bityo mu mitima yabo barabizi ko bafana, ndetse ntabwo ari babitangaza, ahubwo ni amakuru agenda akurwa mu nshuti zabo zibegereye cyangwa bamwe mu bavandimwe babo. Ni kimwe n'uko hari abibeshya ko n'abasirikare bafana Rayon Sport, mu by'ukuri ari abasirikare benshi ndetse n'abari mu rwego rwa ofisiye bafana Rayon Sport, kubera ko mbere y'uko bajya mu gisirikare babaye abana barakura baba sivili, bareba amakipe barafana kugeza igihe bagiriye mu ngabo. Ntabwo rero kuba ingabo byahita bigukura ku marangamutima y'ikipe wafanaga. Reka rero tudatinze turebe bamwe mu banyamakuru mu by'ukuri bafana ekipe ya APR FC, bamwe muri bo badatinya no kubitangaza cyane cyane mu nshuti zabo, mu miryango yabo, bityo bigatuma natwe twese tumenya amakipe bafana. Reka duhere kuri nomero ya mbere witwa David Bayingana. David Bayingana ni umunyamakuru ukora kuri B&B FM Mwezi. Ni umunyamakuru utabura kugaragaza mu nshuti ze, mu bavandimwe, mu bamwegereye ko ari umufana wa ekipe ya APR FC, ariko mu isesengura mu kazi ke akaba atajya abogama ku buryo utamenya uruhande aherereyemo. Twavuga Kazungu Clever. Kazungu Clever ni umunyamakuru wundi ufana ekipe ya APR FC. We yanayibereye umukozi, yabaye umuvugizi wa ekipe ya APR FC hafi imyaka 5. We natinya no kubigaragaza ko ari umufana wa ekipe ya APR FC. Ubu ngubu akaba akora kuri radio na TV 10. Kazungu Clever ni umufana wa APR FC. Undi munyamakuru kazi nawe uzwi mu nshuti ze, mu bavandimwe, ko afana APR FC uretse ko atabitangaza ku mugaragaro, ni umudamu witwa Rigoga Rusi ukorera RBA. Rigoga Rusi mu nshuti ze, mu bavandimwe, birazwi ko ari umufana ukomeye wa APR FC, ndetse ngo iyo yatsinzwe cyangwa igatsikira ababara n'akazi kakaba kagenda nabi, ariko kubera ubunyamwuga aragerageza akabihisha agakora akazi ke neza. Undi munyamakuru we udatinya no kubivuga ni Jado Max kuri Kiss FM. Jado Max ukora kuri Kiss FM nawe we arabitangaza rwose ko ari umufana wa ekipe ya APR FC. Undi munyamakuru nawe uzwi ko afana APR FC ni Nkurunziza Ruvuyanga, umunyamakuru kuri RBA. Nawe ni umunyamakuru udatinya kugaragaza amarangamutima ye mu nshuti ze, mu bo bagendana, ko ari umufana wa ekipe ya APR FC, nubwo mu kazi agerageza gukora kinyamwuga. Undi munyamakuru nawe uzwi ko afana APR FC ni Hitimana Jean Claude. Hitimana Jean Claude nawe
ni umunyamakuru kuri Radio 10 na TV 10, nawe bikaba bizwi mu nshuti ze, mu makuru aturuka mu bavandimwe be ko ari umufana wa ekipe ya APR FC. Undi twavuga ni Jado Dukuze, umunyamakuru ukunzwe mu biganiro yagiye aca ku maradiyo atandukanye, ariko akaba ari umunyamakuru kuri Fine FM 93.1. Nawe Jado Dukuze arazwi ko ari umufana wa ekipe ya APR FC. Undi munyamakuru twavuga ni Kabera Fils. Kabera Fils ni umunyamakuru kuri Radio 1 na TV 1, ndetse uyu munsi akaba ari n'umuvugizi cyangwa se umunyamakuru utangaza ibirimo kubera muri Gasogi United. Ariko nubwo ari umukozi wa Gasogi United, mu bakuranye nawe, mu babanye nawe, mu bagendana nawe, birazwi ko ari umufana ukomeye wa ekipe ya APR FC. Undi munyamakuru umufana ukomeye wa APR FC ni Kanyamahanga Jean Claude cyangwa Kanyizo. Kanyizo nawe ni umunyamakuru ukomeye cyane kuri Radio 1 na TV 1, ariko nawe kuva mu bwana abamuzi bazi ko afana ekipe ya APR FC. Undi munyamakuru umufana ukomeye wa APR FC, nubwo we nta nshiti tutabura kwemeza ko mu gutangaza amakuru kwe agerageza kutabogama, ni Rugaju Regan Ndayishimiye, abandi bakamwita pasiteri cyangwa reverend cyangwa bishop. Rugaju Regan ni umunyamakuru ukomeye kuri RBA, ariko nawe birazwi ko ari umufana wa ekipe ya APR FC. Ndetse ikiganiro cyabaye ejo kwa gatandatu, we yari yatangaje ko yifuza ko izi ekipe zanganya ku mpamvu ze, avuga ko Rayon Sport yari ikwiye gutsinda kugira ngo inezeze abafana bayo, APR nayo akavuga ko yari ikwiye gutsinda kugira ngo ikomeze iri ku gikombe. Akanzura avuga ngo kugira ngo zose zigire umutekano, ari abatoza bazo, abakinnyi bazo n'abayobozi, nuko izo kipe zanganya. Ariko Rugaju Regan yihangane, ntabwo ariko byagenze, kuko ekipe ya Rayon Sport yashoboye gutsinda APR FC igitego 1-0 cya Ngendahimana Eric. Rugaju Regan, pole sana. Umunyamakuru dusorezaho nawe umufana ukomeye wa APR FC, ujya ukunda kubigaragaza mu nshuti, ariko mu kazi turabashimira bose, bagerageza gutanga inkuru bagasesengura kinyamwuga, ni Mugaragu David, benshi bazi ku izina rya Mutaramo, nawe ni umunyamakuru kuri RBA. Uyu Mugaragu David nawe ni umufana ukomeye wa ekipe ya APR FC. Rero kuko ari abantu nabo bakundwa gufana, ariko tukaba dusaba abakunzi b'amakipe yose ari mu Rwanda ko bajya babona mu ishusho y'abanyamakuru kuruta uko babona mu mashusho y'abafana b'ama ekipe, ariko bakabumva kuko nabo ni abantu, mbere ko abanyamakuru bari abafana bisanzwe. Rero reka mbashimire, mwari kumwe na Kamukama kuri Kamukama TV Rwanda, nkomeza kwifuriza aba Rayon Sport kwishimira intsinzi babonye ku ekipe ya APR FC kuri uyu munsi wa 19 wa shampiyona y'icyiciro cya mbere mu Rwanda 2022 2023.